До речі, Julia, great команд. Я б себе повідав, де сама розочарунками міністр Савець не перший поздрав, кис ми перстали на Берніку. Повім, де був там, кермай колеги студія на гому телефону. Речному неми покличе, керсиморма пам'ять, а вашому приспівку за нейдо, ке 2% вашого BDP міу рано порабма in 2 hours, в 2 урах. Вам дам попуст, кер стилд Меланія із мамалу жлахт. Najprej moram pa povedati eno zelo pomembno zadevo. Jaz nisem prvi napadal Irana, to je fake news. Popolnoma fake. Mi nismo napadali prvi, no. Mi imamo samo tako hitre rakete, da so pač prej preletele tja in to je vse. Oni so napadali prvi, ampak naše rockets so hitrejše, lepe rakete, zelo močne rakete. Mi smo pač tako hitri, da smo se streljali 3 lastna letala F-15, preden bi to lahko naredili naši sovražniki. Tako je. Nihče ne se streljuje letal tako dobro kot mi. Ampak sovražnike imamo pa tudi v Evropi. Španija, very bad zaslabo. Ne dovoli, da bi uporabili njihove vojaške oporišča, ker da niso naredili že dovolj škode, ker se odkril Mexico. Very bad, very bad. Mi jo bomo zakrili nazaj. Postavili bomo tudi zid med United States in Španijo. Največji in najdražji zid na svetu, dražji kot drugi tir. In kot sem že povedal, mi smo napadli Iran, da osvobodimo državo in razkrijemo vse ženske. Razkrili bomo vse iranske ženske, kot smo razkrili Epsteinove dokumente, zelo počasi, very slow in pokrite s črnino. Zdaj se pa moram posloviti, ker gremo v Iran, da izberem novega predsednika. Jaz se spoznam na izbore, ker imam licence za Miss Universe. Potem pa pridem back to Slovenija, da izberem vašega premijeja. Mogoče bom celo jaz kandidiral, kaj pa vem. Če bi kandidiral, bi zihar zmagal. Srečno Slovenija, good luck, lep večer and goodbye.